A sada ćemo imati jedan, kao srednjovjekovni promidžbeni program, za razbijem monotoniju. O, pogoj kiše, spustite kišu na ovo sveto tlo, neka bude plodna mozira, spustite kišu, spustite kišu. Koliko nam se puta dogodilo ovo? Pa našim poglednim Hrvatima ovakve su se situacije događale stoljećima. A onda smo u 9. stoljeću, ta-na-na-na, otkrili kršćanstvo! Bravo mi Bakeleje, pokrštavamo besplatno. Iz Rima, po naredbi pisan, brzo i efikasno pokršteno. Pa čačamo mi čeka ona iz Rima i Akvileje kada smo da pokrsti mi iz dalmatinskih gradova. Ali to nije sve! Sam potpuni da sve dobijete uljanjenje tijela u bezkrstavu krstijanicu! Hrvati sa kršćanstvom dobivaju i novo pismo, glagoljicu da se može razumjeti šta kog čita soldara. Čitaj! Ma hvala Bogu da ne znaš poganine. Takvi su bili svi ostali Hrvati. A tada su Čiril i Metod zatvorili glagoljicu. Čitaj! Karlo! He, ali ni to nije bilo lako. Pa su njihovi učenici napravili pismo ćirilicu. He, i meni zagošali lekciju. Koje planete nisu trebali, ali ja od sjednici. Možda sam se nekako lakša učenju.